Dobrodošli. Danas se bavimo jednom zaista sveobuhvatnom geopolitičkom analizom, onom koju je predstavio Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Sad, ono što je ključno, hajde da vidimo kako on povezuje jedan, na prvi pogled možda i nebitan sastanak iz 1990. godine sa svim ovim globalnim tenzijama i lomovima koje gledamo danas. Evo šta nas čeka. Prvo, zaronit ćemo u priču o tom sastanku iz 1990. i kako je on navodno pokrenuo čitav lanac događaja. Zatim, istražujemo tezu o lobijima koji prema Gajiću zapravo vuku konce u Americi. Vidjet ćemo i zašto se čuveni MAGA pokret, kako on tvrdi, raspada iznutra. I kako sve to zajedno gura svet na samu ivicu haosa. I na kraju, naravno, ono što nas najviše zanima, gde je Srbija u čitavoj toj priči? Dakle, sve počinje jednim, kako Gajić tvrdi, apsolutno presudnim trenutkom. Vraćamo se u 1990. godinu, na sastanak između tada još mladog Benjamina Netanjahua i vrlo uticajnog rabina Menahema Mendela Schneersona. Upravo taj razgovor, prema njegovoj analizi, jeste ključ za razumevanje mnogo toga što se dešavalo kasnije. A šta je rečeno na tom sastanku? Pa prema Gajiću, rabinove reči su te koje su postavile temelje nečega što povezuje politiku sa dubokim, verskim, mesijanskim ciljevima. Navodno, Netanjahu je na to sve odgovorio potvrdno. Rekao su da već aktivno radi na tome. Gajić u ovome vidi, pazite, početak jedne vrlo dugoročne agende. Sad, da bismo uopšte razumeli pozadinu ove priče, Gajić ističe pokret Chabad Ljubavić. O čemu se tu radi? On objašnjava da, za razliku od nekih drugih struja, koje recimo pasivno čekaju da Bog donese Mesiju, ova grupa veruje u nešto sasvim drugo. Oni veruju da ljudska akcija, dakle naši potezi, moraju da poguraju i ubrzaju njegov dolazak. To je ključna razlika. I tu Gajić pravi sledeći korak. On povezuje tu, da kažemo, ideološku osnovu sa vrlo konkretnom, opipljivom političkom moći. Kako? Pa tvrdeći da se sve to manifestuje kroz ogroman, ali zaista ogroman uticaj izraelskog lobija na kompletnu američku politiku i unutrašnju i spoljnu. Recimo, krunski dokaz za tu tvrdnju, Gajić navodi pismo ostavke bivšeg zvaničnika Joea Kenta. U tom pismu, kako se navodi, stoji crno na belo da je rat započet baš zbog pritiska Izraela i njegovog lobija. Za Gajića to je potvrda da taj uticaj nije samo neki apstraktni pojam, već da direktno, bukvalno, oblikuje vojne odluke Sjedinjenih država. I ono što Gajić naglašava jeste da ovo nije pitanje stranačke politike. Ne, taj uticaj, kaže on, prevazilazi podele na republikance i demokrate jer je duboko sistemski ukorenjen. On ističe da organizacije kao što je AIPAC, ali i činjenica da isti finansijeri stoje i iza Netanjahua i iza vodećih američkih političara, zapravo stvaraju jedan sistem gde se interesi te dve zemlje prosto nerazdvojivo prepliću. Upravo taj percipirani uticaj je, prema Gajićevoj analizi, izazvao jedan ogroman dubok raskol unutar američke desnice. To je, tvrdi on, dovelo do kolapsa onoga što je nekada bio jedinstveni MAGA pokret. A koliko je taj sukob oštar? Pa, Gajić primećuje da su kritičari unutar samog pokreta preimenovali MAGA, znate ono Make America Great Again, u MIGA, što bi značilo Make Israel Great Again. Mislim da to na jedan vrlo slikovit način pokazuje gde leži sama suština tog neslaganja. Gajić onda ide dalje i deli tu sada već potpuno fragmentiranu desnicu na 3 međusobno suprotstavljene frakcije. Dakle, pod 1 imamo AIPAC grupu. Tu su recimo Trump i figure poput njega koje otvoreno podržavaju Izrael. Pod 2 tu su kritičari establishmenta, ljudi kao J.D. Vance, koji su, blago rečeno, nezadovoljni trenutnom spoljnom politikom. I pod 3 imamo najradikalnije, grojpere. To su sledbenici Nikolasa Fuentesa, koji, oni žele da sruše čitav sistem. I ta unutrašnja borba, naravno, čini američku politiku potpuno nepredvidivom. Naravno, ova unutrašnja američka borba, prema Gajićevoj analizi, ne ostaje samo unutar granica Amerike. Nikako. Ona se preliva na čitavu svetsku scenu i direktno utiče na globalnu stabilnost, ili bolje reći nestabilnost. A gde je tu Evropa?
Pa u ovom novom globalnom pejzažu Gajić je prilično oštar. On tvrdi da je Evropa svedena na status, citiram, poniženog vazala Sjedinjenih država. Iako se, kako kaže, ponekad verbalno nešto i buni, u praksi bezuslovno stavlja celu svoju infrastrukturu na raspolaganje američkim interesima. Sve ovo, naravno, nisu neki izolovani incidenti. Gajić ih vidi kao ključne tačke na jednoj vremenskoj liniji, putu od one apsolutne američke dominacije 90-ih preko prvih velikih izazova u 2000-tim, pa sve do ovog današnjeg, zaista ubrzanog kretanja ka jednom potpuno novom, multipolarnom svetskom poretku. I nakon što smo prošli kroz celu ovu globalnu sliku, dolazimo do onog ključnog pitanja. Dobro, a gde smo tu mi? Kako sve te globalne promene i sukobi velikih sila utiču direktno na Srbiju i na čitav naš region? Tu je Gajić izuzetno kritičan prema zvaničnoj politici Srbije, naročito kad je reč o Kosovu i Metohiji. On tvrdi da se ta politika, a posebno kroz Ohridski sporazum, praktično usklađuje sa stranim pritiscima i direktno podriva naš suverenitet. On to naziva ni manje ne više nego de facto priznanjem secesije. Ovaj njegov citat to možda i najbolje ilustruje. Tu, kako on kaže, potpunu inverziju nacionalnih prioriteta. On sugeriše da Srbija na neki način preuzima modele i strukture koje on lično smatra kriminalnim. I to naziva jednim vrlo teškim izrazom kosovizacijom same Srbije. On dalje slika jednu po njemu spoljnu politiku kojoj nedostaju jasni principi. Kaže da je Srbija opasno pozicionirana između velikih svetskih sila, da se igra neka igra obećanja svima, koja na kraju realno nikoga ne može da zadovolji. I onda to stavlja u kontrast sa, kako on to vidi, daleko doslednijom politikom koju vodi Republika Srpska. I čitava ova analiza nas na kraju ostavlja sa jednim vrlo provokativnim, ali i ključnim pitanjem. Pitanjem o budućnosti i, što je još važnije, o mogućnostima delovanja malih zemalja poput naše, uhvaćenih u ovom sudaru svetskih giganata. To je bez sumnje pitanje koje prema jednoj ovakvoj analizi suštinski definiše našu budućnost. Hvala puno na pažnji i vremenu koje ste posvetili ovoj analizi. Ako smatrate da su ovakvi prikazi korisni i želite da ih vidite još, zapratite kanal Geopolitika u jednoj minuti. Naravno, svaki like i svako deljenje ovog sadržaja nam mnogo znači i pomaže da nastavimo sa radom. Hvala još jednom.